Cada mainta mi talanta hace oración a Dios pa puntra kiko tae oportunidad que dia tabay mostrami. Obviamente, agua é oportunidad kumitin tasinha eles di paciência. Dicom, paso agua malanta kumi mester recibi un noticia. Anto expectativa no talagami concentrar. Ese tanifica kumi mester sinya viva sin expectativa. Dicom viva sin expectativa. Paso turcos kuta pasa arriba el mundo aquí está perfecto. Turcos aguardo planificar dor dieman di Dios. Y si nos ta logresei, nos por logra un vida llena de felicidad. Mi nombre es Bexy Martínez y es aquí ta Curaçao, un programa lleno de productos y servicios de calidad mane abota merece. Danki pasinta un día más junto kumi para nos por disfrutar de productos y servicios de calidad. Onderlingenholp ta continúa su ciclo informativo pa asina abo ami por clarificar tu duda pa no sa precis kikota en será e póliza de entierro de Onderlingenholp. E via aquí día 20 de noviembre, mitad de 8 día noche, vo por bay centro de barrio Santa Rosa y inambo de baijaña e personal de Onderlingenholp y asina vo por toda información necesaria. Tabo responsabilidad tiene un buen póliza de entierro. Y mi recomendación, Onderlingenholp. Bono tengo guarda más riba Black Friday, paso na Future Interior sempre team praise di Black Friday. Un lampi te cambia completamente un ambiente, sea no sala, nos camber y party pa fo. Pa party pa fo, Future Interior tiene algo único, cubo no tajaña ni un otro caminda, su lampi con luz solar, ese significa cubo por spar Aqua Electra. Pasa tira un vista, WAC es surtido completo de lámpina na Future Interiors. Boque un espacio na bocas, hora bota de renta, mes hora bota sinti relajar, well, simplemente botín cookies un fontaine y bota vai sinti e paz que bota buscando. Boque de una amor na bocas, bota construyendo o simplemente boque remodelar, bota jaña en mi calidad, na en mi praise, na Future Interiors. A mim te dona um Malta Soleil, passo é super saudável. A mim sempre te escorre é melhor para mim, você me escorre Malta Soleil. Bebe Malta Soleil diariamente. Bom frio e também marcha do chimes. Nós, como Mama Ativo, também escolhe Malta Soleil para nos unir. De como fazer te donar energia de uma forma natural. Distribuidor Balbrest. Tur gente moe te estima su cabello. Paso su cabello te duna e marco pa e cara. Pesei botín kuwa cada semana Curaçao on cue recomendación de Bofrey Agency. Nantin diferente marca pa cuido de nos cabello. E oportunidad de semana aquí ta pa Revlon Realistic, un marca ideal pa cabello natural y así na botín krulnan fantástico. Vanguac e presentación de Laika. Amigos televidentes, nós temos um dia mais com vocês aqui na nossa salão La Bouteille e nós vamos explicar vocês qual é o produto de manutenção que você usa para você um cabelo krul bonita. Muito especialmente, eu enfatizar o cabelo krul, cabelo natural, o cabelo que seca roupa. E da PC eu mostro vocês em linha de Revlon Realistic. Nós temos aqui o shampoo e o conditioner. Que contém black seed oil dentro, que é super importante para cabelo curly, cabelo natural, que seca mais roupa mesmo. E se você pinta, para nos modelos que você mira, nos pinta seu cabelo, nos bleach cabelo, é importantíssimo o que você usa para a manutenção de cabelo. E o lavamento de cabelo é muito importante para ter bom shampoo. E Revlon Realistic está oferecendo linha aqui que contém diferentes tipos de zeta que
kuta ayuda para esse cura de cabelo e também para o cabelo não quebra e cabelo queda saudável. Se você qualquer informação me deixa televidente na se tocante de linha de Revlon aqui nós tem chama-nos livremente nos número 738-490 ou passa personalmente se você tratamento conselho para o cabelo ou pintura whatever que você nós tem usando aqui também produto profissional de Revlon Real Estate para botar também produzir cabelo saudável e bonita. Support your heart-healthy diet and try the savory roasted cauliflower and oat soup with turmeric, made with Quaker oats. En el tremendo segmento de Cucina de Michelle, ella prepara una receta super dulce, fácil de sempre. Corda, papa quaker está un ingrediente indispensable en cocina de toda gente aquí en Corso. Tiene fibra, está ayudado a bajar de peso. Papa quaker, un alimento super nutritivo. Vamos a la receta de Michelle. Bienvenido a Cocina de Michelle. Hoy nos trae una receta más dulce, una salada de fruta. Este es ideal para comer un snack. Ingredientes nangta, papa quaker, cranberry seco, suikerpindas, honing, yogurt, peach y anasa. Nos mezclamos todo junto y nos probamos por ver. Vamos a mezclar cranberry, suikerpindas, peach, anasa, yogurt, honing. Ahora llega el turno de papa quaker. Vamos a mixar y ahora vamos por ver. Vamos a lo que era contento con la ensalada aquí. Vamos por ver. Guarda, follow-nos arriba Facebook. Me te voy a compartir un secreto con vosotros. La mayoría de gente piensa que no está conquistar, sea un dama o un caballero, d'ordinos look. Well, me te avisamos, no está conquistar dama o caballero, d'ordinos aroma. Paso de nos aroma, tiene diferente hormona en que avisa a otra gente que sorto de persona no está. Y ese es lo que gente te llama química. Tiene gente que es química de 1, 2, 3 tamach. Hay gente que no tiene suerte y pasó su química está un tique extraño. Well, me que recomenda Fragántica. Di paso Fragántica, ta e perfume que te laga un aroma foi mainta te anoche. Y aceita de una boa garantía que o olor ta conquista completamente mundo. Aceita significa que si vos mester de conquistar mundo, vos mester conquistando vos pareja de nuevo, simplemente vos que un ambiente de trabajo llena de armonía, pasa na Fragántica y busca po aroma preferido. Corda Fragántica ta perfume en francés y su club de Fragántica ta 13 hobby beneficio. Puntra pa el club de Fragántica. Como mamá nos tiene obligación, diseña nos yunan, estima nos tera. Con nuestra CSI, ahora nos yunan ta conocer nos cultura, ahora nos yunan ta conocer turnos saborna. Well, Ayan Superjuice ta un marca que no tiene aditivo químico y que ta presenta fruta de
trópico. Está súper importante para nosotros ser a conocer que es fruta que nos mes por producir. Nos tiene diferentes smack, nos tiene mango, nos tiene sapodilla, nos tiene guayaba, diferentes smack na allá en Super Juice. Boyu, ahora esta vida grande, lo va a agradecer. Mi que agradecer Team Bienestar que cada semana está dándonos un aporte en el programa. Freddy Ramos te va a darnos un tips para nos por viva una vida más salud. Bienvenido un día más a Tips de Salud aquí en Curaçao On. A mí es Freddy Ramos, fisioterapeuta y miembro de Team Bienestar Integral. Hoy nos trae papi un tiki de comida. O importante para nós é que ora nós trabalha como balançar que men sei. Nós temos que pensar que nós põe de nosso trabalho ora nós come para bajar peso, não somente com exercício. A parte de exercício vamos ter maior quantidade de proteína, maior quantidade de salada, verdura e menos carboidrato. Carbs não tá bom se você não está fazendo exercício. Se você está fazendo exercício, ok, vou por consumir um pouco mais de carbs. Pero sempre me estou tendo em conta que ora o carboidrato não está gordo de burn do exercício, não está quedando storage na curva e não está vira fat. Também, dependendo da boa idade, está aumentar o nível de suco em sangue. Então, a recomendação de hoje é baja o nível de carbs, de carboidrato, sube o nível de proteína, que é carne, nam, pescado, etc. E aumentar, em vez de comer arroz ou pasta, espaguete, você come mais salada com verdura. Isso é muito importante. Até uma próxima oportunidade. Un día paña vamos a cambia bobrel de vista. Pensei ma bin visita Optic Ana. Mahaña un tremendo sorpresa. Nantin un temporada de Black Friday. Foi día 15 de novembro até 30 de novembro. Nantin diferente oferta. Bueno, vou por disfrutar 30%, 50% até 70%. Simplemente pasa tira un vista. Paso Kiko tanifica Optic Ana, nan tanifica gente profesional, Emio Preis y sobre todo un estilo único. Diferente marca na descuento. Bin busca bobrel de vista na Optic Ana. Busque un lugar que por ayudar de un cuidado personal de cara y por supuesto de un nuevo Emio tratamiento para baja de peso, simplemente aquí na Grace Spa. Grace Spa tiene una técnica nueva para bajar medir den 11 días. Disfrutar el curva de bosoño danki na Grace Spa. Para vos que está buscando paña para trembo curva, aquí na Veraca es colección tremendo que vos está buscando. Veraca, diseño único de un paña especial para así deporte. En otra marca bo celulitis ni bo transpiración. Veraca na Grace Spa. Dorco no está de noviembre, está temporada de fiesta, está temporada de reunión familiar. The Wine Factory, allá en Caracas Baywaj, es tienda de viña más grande aquí en Curaçao, tiene un super butter para nos, para así ahora botín hopi invitado, bonota solo para tin y en butter, simplemente con un butter bota claro. Vanguard es presentación de arroz, con agua, esta 13 algo especial para cada uno de nos para el día de fiesta. Bom dia, dia mais na do Wine Factory. Me que corta bolso, nosso endereço dia mais cuta Caracas Bayweg 2B. Ora bota parar, de retorno dessa linha wak straight bodilante e bota mira nós. Maneira bolso acaba fim de ano tá acercando. E nós do Wine Factory tá claro preparar para a temporada aí. Maneira bolso fim de ano tá temporada para fiesta, cena na familiar e hobby atividade. Pensei, nós temos para bolso surtido amplio de bienang na tamanho nan um tique mais grande, qual está mais conveniente para bolso. Passa cerca nós, tira vista riba e grande surtido que nós temos de butter nan grande, para bolso também porta completamente preparado para a temporada de dezembro.
no está aquí especialmente para vos. No está guardado. Consumidor inteligente, un consumidor consciente, buscando precio y calidad. Es un cospareu para así obtener el mi producto. Mi recomendación es Housemarque. Dicom pasonante en diferentes muebles con nos turmester, kashi, pavo camber, diferente tafel, diferente muebles por así bocas fabuloso, na un precio que no tiene competencia. De un calidad europeo. Ese significa que vos invertir un via, tiquisem, y botín un mueble para largo. Pasa en Housemarque y mes por comparar. Aquí en Curaçao On siempre nos busca calidad na mi precio. Pese a visita Housemarque para mi mostra e colección de diferentes caixas que nanta ofrece. Según vos necesidad, vos por busca aquí un cashi pasonante en diferente estilo. 2 porta, 3 porta, diferente material para así vos porque es un cutapaz preciso, cubo camber, cubo cas. Aquí, na Housemarque, es mi calidad, na mi precio. Amita amante de sushi y siempre mi taquis Kokoro. Pa sobra esta duna es mi precio y por supuesto es único que tiene auténtico sabor de Japón. Pasó su chef Tabini fue Japón. Es tintura técnica para nos por purva es comida de Japón. Y en noticia comida 13 está que tur día entre 5 horas y 7 horas de la noche Kokoro Nasanville tiene un happy hour para únicamente 14 florín vos por comer un rol. Se significa que vos por purva diferentes mat y así no vos será conocido la cultura de Japón. Kokoro Nasanville. いらっしゃいませ心へ。私たちは、クラスの人気を情報を作り上げております。ぜひご賞味ください。ありがとうございます。Esiman aquí mi que introducir na Boso Tour Kokoro Nasanville su happy hour. Sí, aquí nan tour día tiene happy hour. Entre 5 horas y 7 horas de la noche, vos por disfrutar el mío sushi para únicamente 14 florín. Vos tienes que pasar y disfrutar su happy hour. Bien con un grupo de amigas, vos casar, vos pareja o simplemente vos so y disfrutar un tremendo roll. Agua mi team e tempura, un dragon roll delicioso para mí enjoy mi happy hour. Entre 5 horas para 7 horas. Y por supuesto, Kokoro Nasanville también te ofrece un plato especial para mucha. Paso aquí nanta pensa Ribanos Tour. Bim, pura experiencia de Kokoro. Corda, el único restaurante que tiene un chef japonés. Pero no tiene que ir a Japón. Aquí en Curaçao nos tiene comida de Japón. Puntra unda por Haña Black Opal. En marca está disponible riba diferentes puntos, nanti más de 40 puntos de venta entre boticas y supermarket que ofrece buena calidad, bota Haña Black Opal. Y Black Opal está una marca que destaca para su base. Entonces, aquí mi que presenta boso es base na compacto. Esa aquí está dando una definición completamente mate. Me tengo purva corda. Mi recomendación, siempre esta recomendación que ofrece precio y calidad. Black Opal.
excelente regalo para mucha nan de diferente edad. Regalo nan educativo. Wak e raquetes aquí. Da un momento que hubo mucha por pasar. Enter a tarde fers su raquete y crea una obra de arte completo. Sea para o mês ou para um regalo para um outro gente, Cost Plus na promenade está oferecer item único na um preço pagável, pero a parte mais importante não está oferecer qualidade. Boiú também assim aia, porque uma fiesta super especial, nós por assim pabo. Vim celebrar a aia de Boiú junto com Burger King. Burger King tem paquete completo na super preço. O paquete te inclui assistência para a fiesta, decoração com blas, playground, kids meal e hobby mais. Toma contato com Burger King e assim tem uma fiesta maravilhosa. Te gusta visitar un tanchi. Tanchi nan sempre tem bom coffee, comida dulce e sempre não está malcrianos. Well, agora aqui nós temos tanchi para malcrianos de chamar para já viernes de mitad de 8 de manhã até 5 da tarde. Cerca tanchi, aqui nan, camina mitad disfrutar o meu coffee de Corsou. Comida super dulce e nada malcriami sempre. Pensei aqui se localidade aqui para assim é tremenda propaganda de Bolts and Glamorous e assim a vos por desfrutar de a coleção novo de Bolts and Glamorous. Bolt and Glamorous está presentando su colección 2019 para gente muy trendy, elegante y diferente. Nanta ofrece paña de calidad y accesorio para así por resaltar caminda botallega. Luz y curva de manera elegante, cultura diseño exclusivo de Bolt and Glamorous. Fim de luna não chega ainda e sem acaba, bota mão na cabeça para botar um gasto inesperado. Que como por assim? Fácil. Caribbean Cash. Bini mesora na Zé Corten Tower é de 2 pisos, bota ranha Caribbean Cash. Diz 13, 2 últimos salários levam prueba de adressa. E o ID válido e de menos que 30 minutos, nós temos 100 cash para você. Vim para me dar. A mim tá claro. Caribbean Cash tem filial na Zé Corten Tower e na Santa Maria. Caribbean Cash está é solução. Masha danke para tu reaccionan comida hanya arriba Facebook. Mas hanya mensaje particular. Mensaje de señora Lena que é que para mí de una exposición na su sobrino. Y la verdad, nos mester apoyar juventud. Para su juventud te cambio de nos futuro. Así que me que hace una invitación na vosso turcutawak e programa para si vos mester limpieza de estudio, limpieza de auto, simplemente toma contacto con Alberto para así por ayuda un empresario nuevo, joven, que está donando su granito de arena para Corsou, vira un mío Corsou. Ella decide cinta de caminda de gente que te gusta traja, que te gusta oportunidad para su tur gente tiene su oportunidad de brilla. Mi nombre es Bexy Martínez, Masha danke para vuestra sintonía. Otro simán, nos tiene más de Curaçao On.